I pozdrav ljudi, dobrodošli na moj drugi klip. Ovdje sam sa Brotherhood Place, javi se. Selam. I ovdje Titanium. Igrat ćemo danas Unfair Mario. Unfair Mario, ne znam. Eto, ne znam pojma. Iznervirat ćemo se, ali ne. Fuck. Vidim, svi igraju ovu igricu, pa i mi jednom probali da igramo. Da nas sesne malo u mozak. Gledam kako... Jebi li mu njenu mrtvu. Dobro. Uglavnom, hvala vam na 5 lajkova. 6 imaš. 6, hvala vam na 6 lajkova i 6 subscribera. To checkpoint. Na onom mom To prvom. mačko. Eto, imamo checkpoint, to je dobro. Evo, krenulo nas je malo, hajde. Pa Sas. Nemoj to, ba ne diram. Ohoho. Idemo. Jebem te u kameru. Kako ćeš u kameru? Jebote grašak. Jo, ajde. Sas. Hajde ono glavonju. What the fuck? What the fuck, ja mislim da umrla. Ne vidim ništa, ovo malo, ba oči izbija. Znači ne snima se ništa, ja bi se rok. Ne! A trzno me ovaj majmun. Koji majmun? Onaj. Zar ovdje imam? Jebim ti oca. Ne suj, Hamza. A kako ne mogu nikada zapamtiti da ima tu taj kurac? A eto sad ima, evo A klizi lik. Kako će? Evo sad Džemail. Džemail! Ide Džemail! Čarlama Džemaila! Čarlame! Gdje se sad to ide? Aha, evo! Fuck. Ugasimo ovaj zvuk da nam ovaj Marija da nam ne bi smetao jer pokušavamo stalno i onda ništa ne čujemo. Ohe! Nije ni tako, znači kako? Ma jebat mu nije. Vidi jebim ti mene vrtvo. Vidi. Jebim ti Džemaila. Pazi, tako. Sad skoči. Ciganski. Sljedeći klip će biti Gary's mod. Znači, ja sam posuđao account. S tim, pošto ja to imam, on nema. Kako si hoće? 3 put dosad si tako. A dajte meni na Steam, ja sam inače sesi. Sad ide gore. Ispad. Jeb. Haću mi to like a Džemail. Znaš ako ovaj kameni težak, ja kad sam ono snimao... Ma bravo, svaka! Ja kad sam ono snimao s ja gledam na svom profilu, na moj Brotherhood Place. Znaš ako ovo je teško, jebote, ovaj kameni priča. Sad je najveći problem. Daš... Jone! OMG, WTF jebote. Jebim. Ohoho. Ovaj klip ako ne bude trajao više od 10 sat. Kao sad na Steamu šaljem, bož sad. Da skinu na Gary's. Jebim ti nisi diro. Daj pričaj, ti nije moj klip jebim. Aj, dobro. Vidim. Hajde sad ajde. I sad pazi. Fuck. Dobro, sjetio se, ja više i zaboravim. Ko debil, ovako ruku pružam gore. Brane! Kako, znači kako? A moraš, nemaš nikako drugačije. Znaš kako možeš, odmah se spustiš, znači ne skačeš. Sad ću to probati. Znam. Sad skoči. Sad odmah spusti, nemoj. To. Sad, bravo. Checkpoint. To! Čekaj me nešto zbode. Jebim. Znao sam.
Pa idi na ono što leti. Bro, bro. Jebio mi ti Emiću. Sačkaj, gledaj sad ovo, pro. Sačkaj dok prođe. Jebio mi ti ne tanđi. Znači, tu ne može. Ma bravo. Znam, skontu. Sačkaj, skontu sam. Aha. Tu. Fuck. Tu. Sad, bro. A ne može ona do neba gore leti. Sačkaj. Ima negdje između još nešto. Sačkaj. To što ti govori. Oho! Idemo ti njenu. Ovo je 6 minuta, oj Allahu. Dragi. Ne. Oh! Tu! Se! Tu! Ono, kad ona ode tamo. Jebijem li ti njenu mrtvu. Tu? Ne! Treba sačkat ono. Jebijem li ti njene tanje. Kako? Ino. A što kad se ništa ne snima, ba? Gledaj mikrofona. Pa evo mikrofona. Pa znam ništa kako se ništa ne čuje. Sad će se čut kad... Oh my god. OMG. A mikrofon da se čuje jebo. Kako će se... Šut! Ovo, još 2 pokušaja ne možemo, još je pa preko 7 minuta stigam, kad ću ovo renderovat? Zadnji pokušaj. Za 8 sekundu. A, do 60. Do 60. umiranja. Ajde. Jebem li ti njenu. Ohoho. Ha? Čekaj da prođi, bro. Ha? Bro, ne! Ha? 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 Kak ti izbura? Ti checkpoint. Ne znam se kako prekucam Mario. Pa ima neka nova staza pa. Ne. O, Sad na tu. na ovo. Sad na... Neće Ne. sad bit. Jao, bio, šta je li bio kraj? Aha. Aju, ajmo još jednom, evo skontali smo kako, aj brzo. Samo se nas hoćete. A Sad sam, ja sam A skontala. što se otvorim neki kanal da zajedno snimamo? Pa dobro bio to što. Jebem ti njenu mrtvu. Sačka, di mi se pomjeraju ove oblaci? Ne pomjeraju. To je jedino bitno. Pa ja. To je sve. E sad. Ha. Ha ha. Ha. Na tu, haj slobodno, na tu i sad... Ne! Dead skills, ne! To! Eto, završili smo. To je bilo to. Ljudi, vidimo u sljedećem klipu i... Pozdrav. Ćao, Ćao, vidimo.